الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبرار. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احباب ذوالفقار، جیسا کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھائی اعجاز صاحب کی جو والدہ محترمہ ہیں مرحومہ مرحومہ وہ قضاء الہی سے وفات پا چکی تھی، جو آج ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے 10ویں شریف کی محفل جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات بینات سے اس مقدس محفل کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے محمد ریاض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جناب محمد ریاض صاحب۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤ، کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤ، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑے لے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤ، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑے لے۔ میری بخشش وسیلہ محمد دنا، میری بخشش وسیلہ محمد دنا، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑے لے۔ او دے بعدوں کو دنیا کے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ پہ سہارا نہیں۔ او دے بعدوں کو دنیا کے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ پہ سہارا نہیں۔ جینا ہوتے محمد
نہ ہوتا جہاں جے نہ ہوتے محمد نہ ہوتا جہاں جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑے کملی والے محمد تو صدقے میں جا جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑے دسو گارا چرویا تے کہنا لئی پیدا سونا جے ہویا تے کہنا لئی دسو گارا چرویا تے کہنا لئی پیدا سونا جے ہویا تے کہنا لئی کیوں نہیں منگ دے تسے کالی کملی دشا کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دشا جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑے لے لایا بدوان سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا بدوان سینے کمال کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا درد آئے سوالی نکی تیرنا درد آئے سوالی نکی تیرنا جنہیں آکے غریباں دے باں پھڑے لے کملی والے محمد تو صدقے میں جا جنہیں آکے غریباں دے باں پھڑے لے نال انگلی اشارے دے چنکاڑیا گیا سورج اگاول شموڑیا نال انگلی اشارے دے چنکاڑیا گیا سورج اگاول شموڑیا کلمہ سوڑے محمد دا پڑھیا بکا کلمہ سوڑے محمد دا پڑھیا بکا جنہیں آکے غریباں دے باں پھڑے لے ویری پتھر بھی مارن کے ہس دے رے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے ویری پتھر بھی مارن کے ہس دے رے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رے بری صفتاں بھر آئے سارا قرآن بری صفتاں بھر آئے سارا قرآن جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑے کملی والے محمد تو صدقے میں جا جنہیں جا کے غریباں دی باں پھڑ لئی دو شیر علیمہ سادیہ دی شان میں پھر جا حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے لیتا ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے لیتا ہو سے نوا کے دوا کے تے کجلا پاکے تو تھوڑی ہلا کے ہسے دیتا ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیتا ہو سے کہ میں کھیڑ دا او چن نال سونا کہ میں کھیڑ دا او چن نال سونا اے منظر تو سب نو دسے دیتا ہو سے تو مدنی دا جھولا دلہے دیتا ہو سے انگلی لپا کے تو بیڑے دے اندر انگلی لپا کے تو بیڑے دے اندر رب دے سجن
रब दे सजन नू टुरे दी कहो से तू मदनी दा झूला झूले दी कहो से जिदे नूर होया ए जग सारा रोशन जिदे नूर होया ए जग सारा रोशन ओ नूरानी मुखड़ा चुमे दी कहो से तू मदनी दा झूला झूले दी कहो से हलीमा मैं तेरे मुकदरा तू सजके तू मदनी दा झूला झूले माशाअल्लाह मोहम्मद रियाज साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश कर रहे थे। अहबाब ज़िवकार ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। अब मैं मिस्त्री मोहम्मद रियाज साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। मिस्त्री मोहम्मद रियाज साहब। कसम कुरान खांदा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सने जोड़िया अरशात जान वाले ना रो के सुनाया बन दिए ना नीर वगाया बन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए तस्बीह लाया बन दिए ते ना काबे नू जाया बन दिए अल्लाह दिया सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए महबूबा दिया महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दो चार तस्वीरें कलमे शिरीन फिर ना दो चार कलमा दात लाहिदा होया दसिया मदनी माहिदा इनू हर दम पढ़ना जाएदा पढ़ो पंज